ikai gra ba ibung sigane pm khaji laga ka thangna lemina aba idp amagi mental harassment je akoina tawri se trauma mana leram godoi se siang sidaini mayam thogai si preventive care chingna honna ba malhan bagi mawong do aduda ikoi se nomadi honna biri makoi se tawdam te ngam dana tawdri ne na khan ba se yam la le question lising laga hangba matam oirabani ihau chamara government ni mayok ti to kom thob ne na lawei Those like tamba phangdaba Manipuri violence leiba conflict thoiba sumba matang sida corona na matam kharam suma khankhre nauna hoglei be youth sing sida hoji amka 2023 gi dagi horakhip sina hoji forward dum continue to le si matang sida career advice pinning as ma koina future pillar ama koi hodoni youth sing sina hoi ado masidi id praja mayam di ama phok taina roi Manipur sida tawri se right to life haiba amne hangbiraiba question na right to education ne subject lam tong habi hoi ado right to life haiba sidi right to life ne na maru hoiba right to life to later batara ga di education do laite ba and right to life question ni existential crisis ne koi sida lairi se si me am se lairi ba government sina solve to hom thopani ai khoi gi da ngasi idp kana kaina hari ba kangbu se direct tam ba koi chalini chatpasu mapung phana nungai na di kajang do so chalaroi da pon yum hai basiga yum na ta bai basiga yam tonga le ngasi di laikai amada ai se nupi ama oina hai tare laikai amagi ibung se ai ikai na chalam bane ba ko ngasi di ikai gra ba ai ibung siga ne phi ama khaji laga ka thangna lemina ra bane ba phi ron masa khangda bi da sigi situation se sigi ana ba se pen se government na khangpham thoi government na kai gomba khangde ba tara gadi laibak miyam na government gi yana ba group government gi yana da ba group ana thokoi mohota government da question hang ba hai base ai khoi gi achauba right amane ba achauba ithodang amane ba masi government da onsan da bida ai khoi masen onsan na ba sarkar gi bjp da onsan ba congress da onsan ba adu da onsan ba na tawnari se ai khoi gi khwai gi lan ba mayon ne na ai lawi adu even sarkar gi mayok ta bu wa mangang utara gadi nonga laga IDP kangbu sina ikoi ngang gri do dune na sengdo poi thabuk se si bot chana ba kawi asem badi IDP hari se magi hangpham thobani IDP ne ihau toraga ikoi mayam se yauraka dabani IDP gi isuda lakshala kan ne ai na hari se hoje hoje ki waina direct tam bodi to khraga laikai da ikai na leminaram ba kai do ibung do ngasi di IP hongdo hongjin se unara abane ba ka amada leiraga phi khanjalaga leiraga madada nupi hari se di amuka problem se yam sangdora ka dori sungang ga di nupi ama dadi sahi kontrani thoi suba nupi ama se ai khoi gi izati kanchen di lauri ba ko adu sahi kontrani thoi suba nupi ama se ma se married life couple life changba matam oira abane ba ko chang ko se 2023 da married life changba 32 suraba nupi se magi IDP oibagi condition sina maram oiraga sahi 2024,000 gre 25,000 gre 26 yausala abane sahi kontra tro alna fertility rate se jab laun handagra bane ma se ado izati ke apo kadori mana magi condition do solve tawdri phawba adugum ba ke anu leram gadoi se aduna tab tha khudingi thopam menstruation haibam leire nupi gi sam na mayam khangba da period lak pa hai se period lak da hagis lai da ikai na balam dam ne ba khoi kai pet lai ba kanda ikai na balam dam sida ngasi di imung amagi kai se ichi gi ka se khoi na changba hangoi nari ne ba ko adu ichi su ina usu yam ba su pulap lai sanaraga ngasi di madugi period mayam du so loina mak se cross taw khala ine ba na IDP amagi mental harassment je akoina tawri se trauma mana leram godoi se siang sidaini mayam thogai si preventive care chinge ado si mayam se loina mak face taw rai ne ba sida government na honna ba malhan bagi mawong do adu da ikoi se nomadi honna biri makoi se tawdam te ngam dana tawdri ne na khan ba se yam la le question lising laga hangba matam oirabani ihau chamara government ni mayok ti to phom thob ne na lawei